ni mu kigambo cy'umunga babiri ujya mu kiba kandi ugambe wakantu kake bari munonga umucyara by'abakama n'abana bawe neka yakwebangira imumwe nabije kushindikeza by'abakama umwamiri kikero guhagamba tumazire imyaka irarenga nkaga turamanyana kandi ry'umushija w'uri binje bino birendenda kugamba yabigamba konka ndenda ngumunyikirize nyete vice chancellor wa Kabale University aje hano byabakamugu binje ebibamugambaho timwagamba hamwete oguyataga hantungo kay'abantu eraraba mu by'okushomesa nabwo ekyo omukyaro ninongogere nkabibire biwagamba hari by'abakama n'omulimo ogwakoleire Kabale University iyi turahamya munayirija kuleta mpindahinduka muri kigezi yetu kake munonga speech tinaza kujikwataho kuba ishaza zawireyo ogu ni chancellor wanje ni mukama wanje so twineho mweno mwambi by'abakama akashomera Kabale University yaba committed student so much so kuno mukabanza mwamuteganisa yaza kwemerera mwajyangu teine qualifications academic registrar mugenzi Reverend Karibije yajya ati nyokanye kwatiremu nze National Council for Higher Education mwihireyo clearance myself yazayo habwenki habwo buntu bwo mugenzi yayegirayo yagimwihirayo to confirm his abo kuba student mulungi a mature student who was also recruiting other people from Rukungiri konka point emwe inaza ku emphasizing ane washomera nkahantu institution yawe gikunde ogipromoting ogikorere nico akozire akaba obu yaba district chairperson akija Kabale yajati I'm giving you space in the district council murondo muntu mwe office ebera yazo no office ya Kabale University na hat offices zo tujine at Rukungiri hano abwe michoye twamuhindura chairperson wa Assembly of Promoters Kabale University yakora munonga kuba public institution. He went to every level up to presidential level. So he pushed for Kabale University becoming public. And we are very proud of him. Agokvat to Amaremia Keviri to a public institution. So connecting Kabale University na districts zone. Kabale University was created for Kigezi. Konka kuba Kabale, some people didn't feel it was a Kigezi issue, but Jetankea Kabale. Jeza all we could to make it a Kigezi institution. Kama Rize Musime na Humaye, wise humor, which he used to tell us, Achija sharing a meeting, people would get pains. I won't have time to demonstrate. Konka musasire ngambe hemwe
They are, you know, leaders come in different shapes and doses and all that. They are different. So izoba rimwe one of our leaders yamuterere simajye mu district council meeting hano Rukungiri. Yamuterere simuriya aje ignoring eventually yajikwata. Yashobora tunsasire. I'll ring you meeting here. I'm chairing a meeting. If I call you, you know it is urgent. Shoro gambe nani. Mwami byabakama yamugira ati mwenu omanyirire kurimbura bakunani. Ati twice. May his soul rest in eternal peace. Ewe Mulonga, Jude, abeshemwe, omani by'abakama nanye nkamumanya havuga ebyo butegeki. Nyakiro nagambire nko kurukekere yagamba. Ebirebi politics abantu barezihindura muke kipande cyo kuza kugoberamo bararonda mu isete abamubodya bakuma yes nkubira kale managambo oli pisi abamurara y'ebitugo corrupt byabakama tarasa kwa chairman LC5 akaba RDC muri Rukungiri na Yumbe akija kabachi meya wa Kebisoni hatagire no muntu nomwe owagira ikiyagamba atumukono gwa byabakama gwarasi kwasira kintu ekitari kiri Yonde na wabana batabaryaha abakunde byo gutegeki ekimushemerere kwega hato n'iki kinagamba hari by'abakama mutazamu public offices to benefit yourselves kandi Uganda eri hakizibu bwira bwashesha ogwalire iki ekyakabiri imomweno kumuryaha tinkarebaga omuntu mu magara ganje uzikirwe enkuyanja y'abantu nkimukumuyishi mwena okumuryaha buryo murimwe ayine nshomba yatuma yeje kandi murimwe teino bajema ngo yije mwayete naboje ndenda ngweji niye eyibaleta vote of confidence ni by'abakame erakira za vote zone aho kaya ataji bashabiri and he is not going to benefit. Konkande nangu umucyara by'abakamiwe n'abana bawe n'abeka yakwebangira mweyakari mwehuri mwanya mukaba mwine umushiji hano by'abakama buyarwa rugo kubanza nakigambire nyekiro konkati ndi kutera amazu agana amashimiro akakwatwa ararugeseri owitu Nyakisheni ari kuhagira ishomero ry'abana befuza atine cyari kugubayo nibwo yatandika kurwara babagambira by'abakama kwakoze cyo na kiretengwa kugira ngo Kabale University manya hariho bishemwe ababarenda ngo ishenyuke abamwe bari hamwe sete abebembezi murabamanya konga mwene kinakigambire kinenda ngo message bekiriya okwegesa abana okushomesa abana beitu kandi wakashome bihikira obalire mune mitwalize abamwe barateka ngo ayega physics ninga kubaninga nango n'ubushaho bw'abantu ngora bawamara omushaho w'abantu tino umutima go kuhereza rati ataryo umushaho hiki itubuto asiri bato
mukashoma ibitabo biba leta Makers of Civilization written by a man called Potts. Murye byo bitabo handikiyemo abantu abakoze ireke abakoze iki mwami cyo mukama nashemererwa kureba ngo muraza kwandika ikiba ekitabo hari by'abakamu because I said ndahaniza kimwe ngo by'abakama mu mutima gwe nibe yabaga arakora I civilization mu rwite ni entu no entu okugira ki inguno kubujuke tunyati nakibaza konka by'abakama waze abashomashomiremo was a maker of civilization yabaga arateka hantunguka y'abantu mwami rukikiri ya kigamba nabo ndehurira abishimwe mu bana nabandi abamwenda bamanya abandi tindabamanya mu nsasire bakika umuntu abamwe kwarafa batakuronda ibyo kumugambaho abo kabitayeho ngose mutiyafa ry'umushumura ry'umushuma baramubehera ngo yaratariye kandi yarareye icyo businge abeshemwe niyo kirampo businge no kureba nanda kumampurikize abaragamba tihino wabehera by'abakama aze icyo nk'ikirungi munonga nyabo uwishima uyihuriza umwami wawe kandi really ebigambo ni busha tibikamara tinkarebaga ubu kwihana bukana tukaturakorera rukikero ku campaign muntu itaba UPM kwihana manya by'abakama kandi agana amazima nyihire ha mutima I have never faulted on anything ikira kwata ha public service so ndabasima mwene abije kushendekize manziki inda mayani bwo muri mu Rwanda kugira ngo nyete umujwekerwa wa government eija okay umwana yayanga aze nicyo cyoshemiriye ito manya historicals turekunda amuranga nawe cyangwa rurizi umano ko muzindaro konkaru yere turatekwa kusima by'abakama habwa magara ge aguyamazire munsi arahereza kandi mubana muhame nyota takafanyine myaka 16 timurandeba cyarya ndabasima munonga mwebari na za speeches mwa is wonderful muhame tata wanyu tukatura mukunda munonga kandi turaza kuma turamukunda neka yanyu turagikunda umwami rukikere yagamba hari John cyamatuku nayandinda mukihamirize abuga zo imanzezo ibiri tukakora nabo munonga turakorera ihanga ryitu tutariyekorera iyo mwana we bari bwabanye munonga professor kandi aturanye turakihangura ko mwana ntabwo ecyo naninyira ngo tugumize mu umurimbo gw'umutano kandi twakire area member of parliament honorable Paula kandi noja kutwara ubunazwe bundi ubwo kutwanjurira members of parliament present abo kubaningira ngo baryo wawe niwe bija kuhereza umuzizi mama rubabo awe bari munonga MC abebembezi bekanisa abebembezi mwena ndabirgo chief mona honorable major general Muhozi wajwekera president abebembezi mwena ya military government timzen no munchizi kabinji ko kubanjaba mbanjure ba member ba parliament bagenzi banje abeja kwasa kushendekereza ejimanzi yitu umwami Charles byabakama kandi bona bagenzi banje ba parliament ndabasima munonga mwabare kwija kutwasa
ndenda kubanza kwakira Honorable Betty Muzanira MP Omukyara ahabwa Rukungiri district yemerera abanyarubaba abanyakebisoni bakwakire n'abantu bona barugeshonda n'ishonda nico kimwe nyikirize nyakire Honorable Roland Kajinda member wa parliament ahabwa Rukungiri municipality wewe munonga obunawoneza arwa yitu ya rubabo konka ajoja Rukungiri municipality kandi munchizo mulingo gw'omutano nyakire Honorable Joseph Sekabito MP watero muhanda kugama wogora constituency omuli Sembabule district yaba chari aha katumwakire in absentia konka tumusime aho kwijuka munwani we omwami Charles Byabakama ndenda kandi ngumunchirize omulingo gw'omutano nico kimwe Nyanjule member wa parliament mugenzi wanje Honorable Robert Chaguranyi MP Chaguranyi East Kampala. Honorable wabale mnonga kuisha kutukwasa kushendechereza munywani weitu omwebembezi weitu omwana weitu emazi yeitu ya Rukungiri Rubabo kandi nyoka ari mikagamba koko babagambire ninye Paula turyahikayo MP challenge obara kira manyanka mama Rubabo mbende ebintu bingi babagambire kongatandise nyumwe baso na district council tuli namira omwami Charles Byabakama ahonunda simira chairperson wa district hamwe na speaker na bakansa mwena mwewali munonga okumwakira chairman Katerire Anderson lenda kumunchirize kandi twawo mukisho sima ruhanga omulingo gw'omutano abo barajangwe ntasima ekaburo wajiha sima ruhanga bw'ekyonco ky'amagara ekiyaherize omwami Charles Byabakama ekyonco ky'amagara aguyamuherize aguyayejunisize omiringo etali emwe n'emwe akabasa kukolera ebintu by'amaani hatali Rukungiri district yonka hatali Rubabo yonka hatali Kebisoni yonka kureka Uganda yona kwika na Yumbe akamuhereza ekiconco ky'obwebembezi kandi ekiconco ky'obwebembezi kikuru nekyo kumanya ruhanga akamukolera kandi akamuhereza obujulizi bwabantuhere omukanisa kandi ndajangwe ekiconco ky'okumanya ruhanga n'okumukolera n'okumuhereza nicyo kiconco ekirakirayo obulungi omu magara g'omuntu yaba atali omu nsomo ndenda kwongera sima omulingo gw'omutano mukuru w'ihanga President Yoweri Kaguta Museveni aho kugira ngo tukwatireho twabasa kushendekereza omwana weitu munywani weitu omukitinisa chamani nkeki nawe mwenda mumuterere no mungaro president nogara abatalya aho kubekiti cya bulijo Honorable Jimu turaza kuba twine kabari harwa kabiri twadanise hamwe sime mukuru w'ihanga aho kwijuka abantu abo abamukwatanisize nawe bakabasa kurwanirira obusinge bwa Uganda twashanga twena teranira hati no muntu oratetema naza kurugahanda tahanta ataramanya yabarashike nabwo eco turabasima ba historical umulingo gw'omutano munyikirize kandi nsime omukyara feed oryo mukyara mugenzi wanje webale kube mazi webale munonga webale kwikiriza ekiragane kiwatire na Charles mu kanisa okamukwatirira omubwebembezi bwe barungi mwe kushwera ninga kushwerwa politician ikiri kintu cyangwe konka kibinde na kusima
hako kwatirira munywani witu omubwebembezi bwe okamuhangana akabasa gukora emirimo ya gavumenti eyakoze kandi nicyo kimwe na yamara kurwara okamugoma harubaje okamurundarunda nko kuyatugambira wabare kube mazi yo mucyara kandi nkabire ndatera umuranga nko mwebembezi kandi omucyara okugira ngo omucyara Fibi atubere eco kureberaho abo kuba turamanya ngo musinje gwihanga nekanungi amakagi tugazambara bireri ihanga liraba ryacwekerera nabwo eco Fibi gwe barenko mucyara kutubere cyo kureberaho kirungi kandi ndenda kusima okwatanyisize n'abana na family n'abanywani banyu okureba ngo ubuzimazimwa mwarundarunzire munywani weitu yabasa kutunga ekihumuro kirungi kandi ndahamya na hata hari buzimazima aina mashemererwa mingi mbona hati munyikirize mpendere ndasima mwena abatera umuhanda kuja kutwasa ndabasima ntine bugarukiro kandi nyina masiko no kwikiriza kwa mani ngo munywani wite yaza ndahamya na hati yari mukureba akutureba n'amashemererwa mingi nebyo niwe bari munoga kumpurikiza kandi mukama ruhanga ahereze Charles byabakama ekihumuro kirungi webale munonga honorable Mary Paula Tuyekayo ekirango cyo mutano aho umuntu omwana we yabura umwana w'umuja ine myaka 2 kandi nyina bamwita Sandra nashaba kugira ngo rabe amwine hihi nabasa kumushangisa ahari ashitami enyuma tukumarira nani ngenda ngo omuringo gw'umutano General Jim oyije otuhereze urubazo rwa mukuru w'ihanga. Welcome sir. Ngwenu mpaka gambere ninjira n'umwikizana nanye ngo tuhereze tubanze tu recognize abantu abarga yumbe konka batika bakerererwe eyi byabakama yakozere. I'm informing people that we are recognizing the people who have come all the way from Yumbe. Can you stand up? Yeah. Where are you? Can one of you come and give just a greeting to the people? I was asked by the MCs to do this. I know we are pressed with time, but I think it's fair someone who has driven over 400, I think almost 1,000 kilometers to come here. It's only fair that we recognize them and give them a chance if they have a message, pass it on. Is someone coming? Oh. Okay. Let me go ahead. If they come, I will give them a chance. When Feibi, Byabakama, Abana, family ya Kweba Angela Yona, Abagahimwena, n'abanyabuzari ba Feibi mwena uruganda rwanyeba abuko tinkwenda gwira urubaju rumwe rw'abagahibonka abuko ekana yanyu mwini abakazi batanyita ba Mary Paula munagwira urubaju rumwe rw'abasheje. Honorable members of parliament abaryaha, senior leaders, our elders, abaryaha, district council leaders,
religious leaders n'abantu mwena abija kushendekereza by'abakama. Mbwenu kambanze na message ya president by'abakama kuyafire president yanteresimu yashasha numanya ko ari bize munonga konka nejuka emirimo ya Charles by'abakama mu government yamukorere ko yamutuma yumve kubara DC yumve eri district gumere yabire erumo babire binembundu nyingi 10 Charles by'abakama yazayo yagikoraje imbundu bazigarura batagemesereziwe was handing over to government. Nijuka family ye niki Honorable Kagonyera na Matthew Rukikire bagambaho n'umugenzi cyamatuku ukuba hagire revolution yo kwindura Uganda kugisya aheri hati injani mu kimanyangu enara y'imutiyo yatandikire revolution ege revolution ekatandika kare yarabo mu stages za Mozambique za UPM za PRA za yabona NRA and NRM aza cyamatuko go nguko mafia bagambira kari chairman wa UPM umururu kunjiro ebirebyo kikatangwi kurugumu UPC nari kurugumu DP okazo mu kindi kibintu kikagumire ahabo kuba birobori oshomire baba bakubatize wabushomire kinyasano birori UPC ubushomire nyakibare birori DP nuko ibintu byabire kuba birorugamu bagira ngo wabari waba betraying ngo yingobye so aba batandikira UPM bakani bageta third force nibenda hakaro force ya DP force ya UPC yuko bagarisiza mu madini ninga shumunganda nkakabaka yeka konkabo baje mukatandikeho ikintu kindi so abo umwami cyamatuku naba ba historicals nangwa nanye kandi mu Honorable Matthew kana akuze kana arugere na makerere kuyongu yonkangi umupolisi ntariko basa kutunama kwagira ikibintu konko mutuma kandi UPM no kunkwata bakankwata of course tuza omukishaka so yabakamogu akatandika kare politics ariyo mwana ko kumwabura so president nabijuka nangona abiri natayayira n'umugenzi cyamatuko atakafire abiri nijumuka amutayayira ninkimanya nubu yafaka muzikaje so asasire munonga abo kutwarwa kwa byabakama kuko ababagambire atukwatsize na miliyoni 80 zo kumushendekereza Prime Minister wa Uganda kandi nawe ibyarugamba ninke bya president konka we abire nanda no kwija kumuzika konka president yamutuma aheru yihanga yaza koremermo ya government konka atunjira umugisha yahandika message yindi kwenda tende ingwanye bashomera negera ngo
addressed to Faith Byabakama and family. Ebyo mu rujungu ningira bwa time kandi somo mu rujungu ndeke kuvunura. Abinjira mu rumanya ninchemanya mukasho. Addressed Faith Byabakama condolence message. My wife and I received with sadness the passing on of my friend and comrade Charles Byabakama. Ndugu Byabakama was a committed leader and a pillar of the national resistance movement who served his community and country with dedication and passion. He served with distinction as a leader from the grassroots, chairman of the district of Rukungiri. We valued his advice on a number of issues within the Greater Kigezi region and the country at large. As chairman of the Assembly of Promoters of Kabale University, Mr. Byabakama accelerated the acquisition of the charter for the university and its transformation into a public university. I would like to salute the wife, the children, and the family for looking after our friend during his illness. I would have personally loved to bury my friend Byabakama, but I am currently out of the country on state duties. However, I was able to check on the family at the vigil in Nansana on Thursday evening on my way to the airport to express our condolences, sympathies, and solidarity. I extend my condolences to the family, the people of Rukungiri, the NRM fraternity, and the country at large on the passing on of a patriot, friend, and a good man. May the Almighty God rest the soul of our brother Byabakama in eternal peace. Signed, Ruhakana Rugunda, Dr. Prime Minister. Yes, clap for the Prime Minister. Bueno, hariho n'abandi abanyarugungira banterera isumu nabo kambahe messages zabo. Just to mention, Lieutenant General Henry Tumukunde was unable to come, but he extended his condolences, and the former chairman of the district of Rukungiri, Zedekiya Karokora, they are in Kampala with the other commitments. Ekirungi ebina ngenda kugamba abakuru banje mu politics Mwami Matthew Chikeire na Honorable Mondo Kagonyera, Professor Babigamba. Ngenda kushongere ekintu kikuru ahabwokuba ubu umuntu yagenze ebiturugamba ariko bihura, so nito turukuba ntwegambira kyekyo mbwenu nikirungi kuko so mu gishobo kuhana ubwenge tukamwegeraho tukagira iki twayega kuko abandi babagambe. Niyo kindi kwenda kugamba ari Byabakama ni politics nungi is a clean leadership. Ahabo kuba abira clean nguko abira smart ahamubiri no mind ye nuko abira clean. Ninje kubahereza icyo kurebera kiri vivid kandi abarukungirira mu cyamanyi. Politics kuzur kwija habamo undermining each other. Sometimes bakorana camps were created artificially. Haza aruba mutumu camp 9 ngwete ni camp ya gym baji creating nkanta kashitamaga na Byabakama conspiring against anybody. Conspiring niko okororukwe ninjira never ntwazaye kandi ntwaza yanje undi kuba ni kuhakanisa ni kugambira ati ni kuhakanisa konkati ni kubasa kukoremwe ekyo rupuruvinga ekyo ningi akinsimba bwa LC5 chairperson barukugira ngo ajye mu kampu yanjye
kati ebirogu ya musinga primaries byabakama ya shemererwa results so kuzarigirimo ya yitimba ka independent nyowe nashimba flag bearer wa NRM ngokupate erkuragiye muyabireri nashimba katibi byabakama twamuhakanisa yampakanisa abukananye kanyitsimbi mwishi kuturabye twabiri turyumurukwe atkandi urukwe rwazaye mwachetegereza icyo so akatari ikintu kumusimbira no gukora politics ziri clean on principle akakorera aha principle icyari kwikirizana nyuma abazyo mbere nindabura na wanda huire honorable Kaginda umukanzu yagera byabakama kakatwine ati byabakama taka ntukoragana nawe ndeba bantu bati impression ngo maybe akari ariyo wawe na mugambera amazima ati yabakama nimbe manyibi yabakama nibagamba kutandikira hansi kukura Brigadier General Kasoro akatari diso witu he was our diso akari diso wa Kibson. That's true, eh? So wakana kusama jezi honorable Kaginda akazo wanyu kukwihayo kubakurura mu mugaruke kunu movement konka akana atwazaje nakosa politics z'obwengi ikindi bigase yaza kutsigira niye ntunguka abire nakunda intunguka kandi nashimererwa ba Kibsoni okumwederera council hall yanyu ngo abantu bagumye bamwijukireho bije ko babuza kwa benshi bageta byabakama ngo akaza umushinja byabakama nyensya imyaka iyo mwisho tutakiruho ngo akaza umushinja byabakama akakora ibi n'ibi kuyafa bamwiterera council hall abire aristide kada atarkwikiririza mu kubaganisa mu abantu icyo barkwita sectarianism icyaba batandikire third force ya UPM yarigiremo NRM ntabwo politics zo kubaganisa mu abantu ngo abana nabedineji bazo abana bedineji bazo abana bo n'abaganda bazo mukabakayeka abandi bazo byabakama icyo abiri atarukikirizamo nicyo rukurebera cross section y'abantu bona barya nabinganda zona n'ibidini zona mwareba n'abayumbe kuba ryaha mwareba na cyaguranye kwa ryaha umuganda. I'm saying that you are also here, Honorable Chaguranyi, because you are in Uganda, but you have come to bury mu hororo munyankore mukiga. So, icyo necyo kumusimbira ho munonga. Mwenushi ati tukore iki? Injira ngo ikikuru no kumutoreza. No kumuyemuratinga tukakora ibyabire nakora ngo ni mwenyensya eshaha kwereka Dayasani Secretariat ugambere mu Burumuntu nija kurambira ati turi amaguru abiri onkayi no borarambire korarambira nibo abantu bije bingi bati bakushendekereza aha bwenki aha bwebyokozere beningambira abo mu cyaki all saints cyaki na Kasero Kampala ngo timyaka yomazoro munsi tiyo bantu barukwijukiraho nibyo kozere omuryejo myaka iyo mazere yabana mike yabana mingi kandi bano ndakore birungi turukwetenga n'imyaka mingi numanye myaka Yesu yamazoro munsi ashatu n'eshatu yonka konkarebo
abantu bajwire ingoro bajwire imisharaba turi zagwitwa tuzo mu kanisa kuba tuzibwa ashatu n'iki ni eshatu yonga mbwenu byabakamo mu myaka hihi nkaga akorire mu birungi nicyo turi kumusimira mbwenu nitwe katumutoreze tukore birungi byone biva amagambo ahaha ubona ko kuburishika nitwe batugambe hoje ntubasasira abantu ba Uganda mwena nsasira na President Museveni ukoze nawe kumara imyaka mirengwa ahabwa government nsasira rukungiri yahereze imyaka mingi ntubasasira munonga ba Kibson abuko nimwe mwakira yo kuferwa umuntu ubwenge urukubasa ku rugantebe ya katanu akayija kashuma hansi akabahereza ahantebe ya kashatu nicyoreka kuno muntu urukora icyagendereye utarukuronda bitindisa nsasira Feibi munonga na family konka kuko babagambira yabasigira uruganda ruhango oru kandi asigira bakorere ibyo bashija bakora yashwera yazara abana muhambi baburaka gonyeraho bakamutsaga indi myaka engahi 16 mbweni mwenore mufutero urujungu mwena murije kandi twetwe n'abanywanyi betu ryaha kine cyutuza kubakanga katuhereza shabire umugenzi tarisi byabakama ruhanga muhereze cyumuro cyo mwe bari muno we bari munonga umukuru General Jim abwo butuma ubwo mukuru ati turiye tuzagarra cyaci ubwo turukwendera ukanyi n'abantu bafatanje imikoreki iyo digabura go kwanjura MC bwene hati nanye nabire MC mureke nyanja MC bagenzi banje anora tokuru Reverend amagaragaraho cyo wemerera abantu bakurebe oguno muri isa warumbugu amasiko garaho sore amasiko no garaho kandi twine na Reverend natwera ogunakora office ya Bishop nkowa Research and Development nyoka no kagamba ndi Kano Martin na hurra kandi nikora office ya President under initiative Operation Wealth Creation kandi obwe ndukushugana sokureto bugiga umurukungiri nabwo cyo kunko bareba mwe nabija kutwasa abanyarukungiri bona nabagiga sebo umukuru dasisi ya secretary nanisha bakugira ngo egishaha mbakwase akazindaro obwe abedini barukwija nani nyenda ngo nkwatanise hamwe n'aba Uganda Funeral Service nabo tubasime abatukorira mu muhango munonga kurwo mugenzi natwarwa no kusicyana hati ya tukibina kandi program neza kugira ngo kuri ya congested naza kuzayo motokemwe nabwo cyo nanisha abantu bajuye t-shirts za blue mu ikahihi nimwe mukuza kutwatire muri then motoka neza kwebemberaho habanze hagende family kandi family ko yarize kugenda abazikitwena naza kuzaho cyaci hagende ho casket then tubakurate mwe bari munonga turukwendera umukoro mbene tutakagenzire kamba sima abo gumusiriza kandi shabe DS atushabira umugisha rero tubone kushuma buturu mwe bari twena katwemereye twakira umugisha. Let us all stand up for a blessing. Takastabira umugisha umukuru den umukuru secretary ebitabo by'aba Uganda Funeral Services bashebana banja bayikiri mu kireta y'abamanzaga kugira ngo for record purposes babiki sebo back to you. Mwakira umugisha mukama abaherezo umugisha mukama abarinde mukama bashiso mushana gwa mishugi mukama bagirire mbabazi kandi umusho gwa tata na mwana na moyo rukwira gubahumuruzi gubende wabwo ko myanya yanyu guma family n'ihanga ry'ito narembezi baryo hati nebiro byona amena kandi twagenda
President. Vamos para isso, Okay, wano mubaka wa Televis kena maaso n'okubuuza kuba mulekwa saako ne famire y'omugenzi okubasaasira olw'embeera eyo. Jjukira nti omukulu ne yafudde abadde yaliko chairman of 5 wa district y'e Rukungiri ate wafiiridde nga ye meeya w'ekitundu kino ekya Kebisoni. Leero bakyeza kwetereza Jonathan. Zigulirawo. Ate space ebaddeko nene nnyo wabadde kuuza space ebaddeko nene nnyo
White one.